Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Perezida w'Uburundi akaba na perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe muri iki gihe Evariste Ndayishimiye yakira intumwa ziturutse muri Kongo Kinshasa kuwa mbere mu ngoro ye, zigizwe n'abayobozi b'amashyaka ya politiki arwanya ubutegetsi n'abagariye amadini akomeye muri icyo gihugu. Iyi nama ni imwe mu nama ngishwanama ku kibazo cya politiki muri Kongo Kinshasa n'ibibazo bireba n'umutekano mu karere. Nk'uko perezidansi y'Uburundi bivuga, ibiganiro birimo kuba mu mwuka w'ubwisanzure n'icyizere. Umukuru w'iki Burundi yashimye ireme ry'ibiganiro kandi ashimangira ko hakenewe ibiganiro byubaka n'ubumwe nk'ibikoresho by'ingenzi byo gukemura ibibazo byugarije Kongo. Ku musozo w'umunsi wa mbere w'ibiganiro Bujumbura, umutegetsi mukuru w'u Burundi yagarutse ku cyemezo cyo gufatanya mu gushimangira amahoro, umutekano n'ituze muri Kongo Kinshasa no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ibiganiro byahuje ibyiciro bitandukanye by'abanyekongo, cyane cyane abayobozi b'amadini bo mu nama y'igihugu y'abepiskopi muri Kongo Kinshasa n'itorero rya Kristo muri Kongo, ndetse n'abagariye abarwanya ubutegetsi cyane cyane bo mu rya C64. Nk'uko Martin Mukonkore, umuvugizi wa Jean-Marc Kabunda, bivuga, inama ebyiri zabaye uwo munsi. Ya mbere yahuje perezida n'amatsinda y'abanyamadini, hakurikiraho inama n'abagariye abarwanya ubutegetsi n'inama rusange yahuje abafatanyabikorwa bose. Martin Mukonkore ati habayeho kungurana ibitekerezo, nta tangazo ryatanzwe uko akazi gakomeje. Yongeraho ko ifoto y'itsinda ariyo yashoje icyiciro cya mbere cy'inama. Mu bibazo byagaragajwe n'abarwanya ubutegetsi bwa Kongo harimo kubariza itegeko nshinga no kwanga ivugururwa ry'itegeko nshinga iryo ari ryo ryose, cyangwa se ivugururwa ryaryo muri iki gihe, igihe babona ko ari ingenzi mu kubungabunga amahoro n'ubumwe bw'igihugu. Abitabiriye inama banashimangiye ko ari ngombwa gushyira imbere inama no guhuza abanyapolitiki bose ku meza amwe binyuze muri iyi nama ya diplomasi. Bujumbura ivuga ko igamije guteza imbere umwanya w'ibiganiro hagati y'abarwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo bya politiki n'umutekano. Burundi ubwabwo bugiramo uruhare kuko bufite ingabo mu ntambara ikomeje. Nyine mu Burundi, tariki ya mbere Nyakanga ubwo Burundi bwizihizaga imyaka 62 bumaze buhawe ubwigenge n'ububirigi, byabaye ngombwa ko butira ingabo na bimwe mu bikoresho bya gisirikare bigezweho mu rwego rwo kwereka u Rwanda ko rufite igisirikare gihambaye, nk'uko amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza byemeza. Muri ibyo birori byabereye muri stade Intwari mu mujyi wa Bujumbura, Burundi bwerekanye intwaro zitandukanye bivuga ko butunze, birimo ibifaru byo mu bwoko bwa BRD-MD byakorewe mu yahoze leta zimwe z'abasoviyete mu myaka ya kera, ndetse n'ibyo mu bwoko bwa AA-11 urutu bikorerwa muri Brezil. Bwanerekanye kandi imbunda zirimo izihanura indege zo mu bwoko bwa ZU-23, izo mu bwoko bwa ZPU-4, izo mu bwoko bwa Marutsiye 120, Katyusha, Howitzer ndetse na BM-21. Hanerekanwe kandi za kajugujugu z'intambara ndetse n'ingabo zirimo izo mu mutwe udasanzwe. Muri ibyo biro umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Jean de Brigade Baratuza Gaspard yumvikanye avuga ko ingabo n'ibikoresho byerekanwe ari ubusa, yungamo ati abarundi bari kubikorwa, uzahirahira azagerageze, uwahirahira aba abandi birirwa bandika ku mbuga nkoranyambaga ni akazi kabo, tuzatega baje twebwe twimereye neza. Amakuru atandukanye yemeza ko mu basirikare bagaragaye mu karasisi by'umwihariko abo mu ngabo zidasanzwe harimo benshi bo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibyo bishimangirwa nuko bamwe batari bambaye ibirangantego cyangwa se insigne by'igisirikare cy'u Burundi ku ngofero zabo, bikavuga ko impamvu ari uko abasirikare ba Kongo banze kwambara ibirango by'igihugu kitari icyabo. Amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza yemeza ko abenshi muri abo basirikare bari mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Kongo Kinshasa zitwa IBU, zimaze igihe zirwanira umusozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Ku bijyanye n'intwaro, amakuru avuga ko zerekanwa ari iza kera zo mu myaka za 80, gusa nanone hakaba hari izindi zerekanwe nyamara zari zidasanzwe zitunzwe n'ingabo z'u Burundi. Izi zirimo imbunda rutura z'ubwoko bwa BM-21, ibifaru bya Obusiye ndetse na zimwe muri kajugujugu. Bwiza yamenye ko ngo ari ibya FARDC. Amakuru iki gitangazamakuru cyamenye yemeza ko ubwo Ndayishimiye yagiraga uruzinduko Kinshasa mu mpera z'icyumweru gishize, aribwo yasabye mugenzi wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi uburenganzira bwo kuzakoresha mu karasisi intwaro za Kongo Kinshasa n'abasirikare bayo mu karasisi mu rwego rwo gukanga u Rwanda. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika, banditswe ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zemeza ko zongeye kwigarura imidugudu 3 muri teritwari ya Fizi yagenzurwaga n'inyeshyamba za Twirwaneho. Ibi ngo bikurikiye imirwano yabaye mu karere hagati ya FARDC na Twirwaneho n'abafatanyabikorwa mu bice bitandukanye bikikije Minembwe mu Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho kandi igisirikare cyemeje ko cyatakaje .0, cyemeza ko cyavuye mu rwego rw'amayeri y'intambara, nk'uko byatangajwe na Lieutenant Rigani Mbuye uvugira ibikorwa bya Sikora kabiri mu Kivu y'Amajyepfo. Imidugudu ivugwa FARDC yongeye kwigarura ni Kashamata, Wihene ndetse na Kimete. Yavuze ko mu gihe cy'imirwano inyeshyamba za Twirwaneho zatiwe gusubira inyuma zerekeza Rugezi na bigaragara mu majyepfo ya Minembwe. Nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Radio Kapi bivuga, umusirikare yemeje ko FARDC ikomeje kurwanirwa ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose. Ibi yabihujeho na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Rakano mu nama y'akanama k'umutekano yabaye kuwa mbere ushize muri Uvira. Yahakanye ibihuha bivuga ko Baraka yaguye mu maboko y'inyeshyamba, asaba abaturage gutuza no gukomeza imirimo yabo ya buri munsi. Ibyo biravugwa nyuma y'amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko ibice bya Mikenge na .0 byafashwe n'abarwanyi ba Twirwaneho bashyigikiwe na FCM mu mirwano ikaze mu mpera z'icyumweru gishize.
perezida w'Uburundi akaba na perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe Evariste Ndayishimiye yateguye inama ngisho zitandukanye i Bujumbura kuva ku wa mbere tariki 6 Nyakanga zibanda ku bibazo bya politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru menshi abivuga. Abagize ibiro ry'abarwanya ubutegetsi rya C64 cyane cyane Martin Fayulu, Denis Sangana, Dieudonné Bolengetenge na Jean-Marc Kabonde na Franklin Chiamara biteganyije ko bagomba guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abahagarariye amadini barimo intumwa za Kiliziya Gatolika n'itorero Église du Christ au Congo nabo bari mu batumye muri izo nama. Mu ijoro ryabanjirije izo nama, uhoze ari senateri Francine Muyumba, umunyapolitiki wegera uhoze ari perezida wa Kongo Kabila, yabajije niba iyi gahunda nshya yemewe cyangwa se niba izatanga umusaruro. Yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati gahunda nshya y'u Burundi isa nkaho irimo gushyirwa mu bikorwa, hari ibibazo byinshi byibazwa. Ese ni gahunda y'u Burundi, Kongo Kinshasa cyangwa se umugambi mushya w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gukomeza kugwiza inzira nta musaruro ugaragara bitanga n'ishusho y'ihungabana rya diplomasi no gupfusha ubusa igihe. Amahoro muri Kongo Kinshasa ntazaturuka ku bwunzi bukurikiranye, ahubwo azaturuka ku bushake bwa politiki buzira umuze n'ibiganiro by'igihugu biyobowe n'abaturage ba Kongo ubwabo. Ku ruhande rwe Marie Ange Mushoboye ko nawe ufatanije na Kabila akaba ari umwe wagize ihuriro Front Commun pour le Congo, yabaje kutagira ubogamiye ku Burundi muri uyu mwanya burimo nk'umuhuza. Ati umuntu uri mu makimbirane ntabwo afite abogamiye hasabwa kugira ngo umuhuza cyangwa se uworoshye ibiganiro muri iyo ntambara. Ni umucamanza akaba n'umuburanyi icyarimwe, kandi ibi bibangamira imigendekere myiza y'urubanza. Ni ikibazo cyo kwihuta mu buryo buhumye no gupfusha ubusa igihe. Nk'uko amakuru menshi aturuka mu Burundi abivuga, Perezida Felix Tshisekedi yahaye Ndayishimiye inshingano zo gutangiza ibiganiro n'abantu batandukanye mu mashyaka arwanya ubutegetsi bwe ku bijyanye n'ibiganiro bya politiki bishobora kuba birimo FC23 ariko bidakeneyemo uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Ubwo ariko perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Evariste Ndayishimiye yasabye ubuyobozi bw'ibiro ry'abarwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa kugaragaza ubwiyoroshye no kwemera ibiganiro kugira ngo bashake umuti ibibazo bya politike. Ibi yabivugiye mu biganiro byabereye i Bujumbura ku wa mbere. Umuyobozi ba C64 yavuze ko ubutumwa bwonyine perezida Ndayishimiye yabagejejeho bwari ukubasaba kwemera ibiganiro. Abajijwe niba perezida Ndayishimiye yarabasabye kwemera ibiganiro biteguwe na perezida Tshisekedi cyangwa se niba yaratanze uburyo byagombye gukorwamo, uwo muyobozi yasobanuye ko atigeze yinjira muri ayo makuru, ahubwo avuze ko Ndayishimiye yemera ko impande zirebwa n'ikibazo zigomba kubanza kwemera kuganira, hanyuma gahunda y'ibiganiro n'ingingo zizigwaho bikazagenwa nyuma. Ibyo biganiro byabaye nyuma y'uko C64 ryimuriye imyigaragambyo yari iteganyijwe ku itariki 8 Nyakanga rikayishyira kuri 22 n'ubundi. Iryo rero rivuga ko ryafashe umwanzuro nyuma yo gutumirwa ku mugaragaro Ndayishimiye kugira ngo bagirane ibiganiro ku bibazo bya politike, umutekano n'imiyoborere muri Kongo Kinshasa. Ihuriro C64 rigizwe n'abanyapolitiki barimo Martin Fayulu, Moise Katumbi, Jean-Marc Kabonde na Denis Sanga, rivuga ko ryitabiriye ubutumire bwa Ndayishimiye urwego rwo gushyigikira ibiganiro bishobora gufasha kubungabunga ituze n'umusugire bw'itegeko nshinga muri Kongo Kinshasa. Rivuga kandi ko ryamugejeho impungenge rifite ku bibazo bireba diplomasi, umutekano n'imiterere y'ubutegetsi muri icyo gihugu. Nasimbukiye muri Uganda, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe abashinjacyaha muri Uganda barangije gutegura dosiye yo gukurikirana uhoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Amonge. Aho amakuru aturuka mu gukurikirana hafi perezida avuga ko dosiye yuzuye kandi yasigaye intambwe nke mbere y'uko aregerwa urukiko. Umwe mu bantu bafite amakuru ku iperereza ati dosiye irateguye, ubu ikibazo si ukumenya niba azaregwa ahubwo ni igihe bizabera. Ibi bigaragaza ko abashinzwe iperereza n'abashinjacyaha bamaze kurangiza igice kinini cy'akazi kabo. Iyi ntambwe ni ingenzi cyane mu iperereza rya ruswa, yabaye imwe mu yamenyekanye cyane muri Uganda mu myaka ya vuba, rikaba ryaragize ingaruka zikomeye ku mwuka wa politiki wa Amonge ndetse rinagira ingaruka ku buyobozi bw'inteko ishinga amategeko. Mu byumweru bishize abakozi b'iperereza mu rwego rw'ubugenzuzi bw'igihugu hamwe n'abo mu iperereza rya polisi basatse imitungo ya Amonge na Kasero, Kigone na Bukedeya, bafashe inyandiko zitandukanye, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse banafatira ibinyabiziga bihenze birimo Rolls Royce ndetse na Range Rover. Iperereza ryibanze ku birego birimo ruswa, imenyekanisha ry'imitungo n'imikoreshereze y'umutungo w'inteko ishinga amategeko ryaje no kwagurwa ku bakozi bakuru b'inteko. Abakozi bakuru 7 b'inteko bamaze gushyikirizwa urukiko rushinzwe kurwanya ruswa baregwa kunyereza umutungo wa leta, guteza leta igihombo no kunyereza amafaranga yakoreshejwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bashinjwa kunyereza miliyoni z'amashiringi kuva 2023 ndetse n'uyu mwaka turimo. Gukurikirana abo bakozi bakoze mu gihe Amonge yari ayoboye inteko ishinga amategeko, benshi bakeka ko iperereza riri kugerageza kumenya uruhare rw'abafashe ibyemezo n'uburyo umutungo w'inteko wacungwaga muri icyo gihe. Anita Amonge yakomeje guhakana ibyo aregwa. Mu kiganiro yagiranye n'abakuru gakondo bo mu karere ka Teso, yavuze ko byinshi mu byo yashinjwaga bitigeze bigaragazwa n'iperereza. Ati nashinjwe ibintu byinshi, harimo ko mfite n'imifuka yuzuye amafaranga, ariko ibyo si ukuri na busa. Ibi byose nashinjwaga nta na kimwe cyabonetse mu iperereza. Yakomeje kandi avuga ko perezida Kaguta Museveni yamufashe mu buryo buboneye muri uru rwego rw'iperereza, kandi ashimangira ko agikomeje kuba umunyamuryango w'indahemuka w'ishyaka National Resistance Movement. Amonge yaje kwikura amatora yo gushaka kuba perezida w'inteko ishinga amategeko manda ya 12 kubera iri perereza, asimurwa na Jacob Boutmouth. Amakuru aturuka mu nzego z'iperereza avuga ko kuba dosiye yararangije gutegurwa bisigaye bitegereje gusa igihe azahamagarizwa kugezwa imbere y'urukiko ngo asomerwe ibyaha aregwa. Iminsi iri imbere ishobora kuba ingenzi cyane kuba wahoze ari umwe mu banyapolitiki bakomeye muri Uganda, kuko iperereza rigeze ku rwego rwo kuva mu gukusanya ibimenyetso rikerekeza mu kumuburanisha.
ubwo kandi uhoze urwego rw'iperereza rwa gisirikare muri Uganda Major General James Birungi yagejejwe mu rukiko rukuru rwa gisirikare ku wa mbere rwa Makindye aho arega ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi ku gihugu, ibyaha bibangamira umutekano w'igihugu, ruswa ndetse n'ubwicanyi. Birungi yafashwe muri Kanama umwaka ushize muri iperereza ryari ryakozwe n'igisirikare cya Uganda. Iryo perereza ryakurikiye ibisasu byari byarabonetse cyangwa se byaturikiye mu mujyi wa Kampala, aho mbere byashinjwaga umutwe wa ADF ukorera muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Abashinzwe iperereza bavuze ko nyuma haje kuvumburwa ibibazo bikomeye mu mikorere y'iperereza rya gisirikare. Komisiyo y'iperereza yari iyobowe na Lieutenant General Sam Okiding, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda, ngo hasanze hari amakosa akomeye yarimo gutanga amakuru y'ubutasi atizewe, kugoreka isesengura ry'ibyugarije umutekano ndetse n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko byabereye mu rwego rw'ubutasi bwa gisirikare. Iyo komisiyo yasabye ko Birungi n'abandi basirikare bafatanije bakurikiranwa mu nkiko. Nubwo igisirikare cyatangaje ibyaha aregwa, ntikiratangaza ku mugaragaro ibimenyetso bishimangira ibyo birego cyangwa se uburyo bifitanye isano n'ibyaha by'ubugambanyi, iterabwoba, ruswa n'ubwicanyi. Major General Birungi yabaye umwe mu bayobozi bakomeye b'iperereza rya gisirikare muri Uganda, ayobora ibikorwa byinshi by'ubutasi n'ibyo kurwanya iterabwoba. Kuburanishwa kwe bifatwa nka rumwe mu manza zikomeye zibaye mu nzego z'umutekano za Uganda mu myaka ya vuba aha. Amakuru yakurikiye iburanisha avuga ko urukiko rwamuranishije hamwe n'abandi basirikare batatu bareganwa basubizwa muri gereza ya gisirikare ya Makindye kugeza tariki ya Kanama uyu mwaka, bashinjwa ibyaha birimo ubugambanyi n'ibyaha bibangamira umutekano w'igihugu, mu gihe bamwe mu bareganwa nawe baregwa ibyaha by'ubwicanyi bufitanye isano n'ibikorwa byo kurwanya iterabwoba byabereye i Kampala. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakoze jimba muri no barandika banditswe umutekano wakajijwe cyane mu mujyi wa Dar es Salaam, mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Tanzania, aho amajana y'abapolisi n'abasirikare borejwe mu bice bitandukanye by'uwo mujyi. Ibi byakurikiye ubukangurambaga bwatangiye ku mbuga nkoranyambaga na bamwe baharanira impinduka muri Tanzania bahamagarira abaturage gukora imyigaragambyo. Abanyamakuru ba BBC babonye abashinzwe umutekano bari ku murondo mu bice bitandukanye by'umujyi. Nubwo nta bariyeri zashyizwe mu mihanda, abaturage bakomeje kwemererwa gukora ibikorwa byabo bya buri munsi. Icyakora n'ubwo uwo munsi wari umunsi w'ikiruhuko rusange, imodoka zari nke mu mihanda ndetse n'abaturage bagaragaraga ari bake ugereranyije n'ibisanzwe. Abashinzwe umutekano bitwaje intwaro bagaragaye ku byanya byinshi bihagararwaho n'imodoka zitwara abagenzi, mu gihe no mu gace ka Poste rwagati mu mujyi hari hagejejwe abapolisi benshi hamwe n'imodoka zifashishwa mu gusukaho amazi abigaragambya. Hagati aho hari impungenge ko abantu benshi bashobora kutitabira imyigaragambyo kubera ubwoba bw'imvururu n'urugomo byakurikiye amatora rusange yo mu Kwakira k'umwaka ushize, ndetse n'uburyo imyigaragambyo yari iteganyijwe tariki 9 Ukuboza itabashije kuba. Imiryango myinshi irengera uburenganzira bwa muntu hamwe n'abatavuga n'ubutegetsi muri Tanzania bavuga ko abantu ibihumbi bicwa mu mvururu zakurikiye mu matora. Ku rundi ruhande, leta ya Tanzania ikavuga ko umubare w'abahitanwe n'izo mvururu uri hafi abantu 500. Ni nako kandi umutekano uramutse wakajwe mu mujyi wa Nairobi, aho abapolisi benshi borejwe mu bice bitandukanye by'umujyi, mu gihe imihanda myinshi yinjira inasohoka mu mujyi rwagati yafunzwe mbere y'imyigaragambyo ya Sabasaba. Polisi yashyize bariyeri ku mihanda ikomeye irimo Jogoo Road, Mombasa Road, Thika Road, Waiyaki Way ndetse no ku mihanda igana ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, aho hanashyizwe ibyuma mu muhanda kugira ngo babuze abantu kwegera ku gace. Abashoferi bose binjiraga mu mujyi basuzumwaga n'abashinzwe umutekano. Kubera izi ngamba, imodoka zitwara abagenzi zabaye nke cyane i Nairobi, bituma abantu benshi babura uko bagera ku kazi cyangwa se bagahitamo kugenda n'amaguru. Mu bice bimwe na bimwe imodoka bwite zatambukaga nyuma yo kugenzurwa, ariko imodoka nyinshi zitwara abagenzi zasubizwaga inyuma. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Nairobi, Isa Muhammad, yatangaje ko imyigaragambyo itari yemewe kubera ko bateguye imyigaragambyo batatanze integuza isabwa n'amategeko. Yaburiye ko bitabira imyigaragambyo uburyo bunyuranyije n'amategeko bashobora gufatwa bagafungwa nk'abanyabyaha. Icyakora ryitwa Grassroots Economic Justice Movement rivuga ko ryari ryaramenyesheje polisi gahunda y'urugendo rw'amahoro rwari rugamije gusaba inteko ishinga amategeko kugira icyo ikora ku bibazo birimo ubwicanyi bukorerwa abaturage n'inzego z'umutekano ndetse n'ishimutwa ry'abaturage. Abategura urugendo bavuze ko rugomba guhagurukira yitwa Jivanji Gardens rugasubizwa ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Kenya. Sabasaba ni umunsi wizihizwa tariki 7 Nyakanga mu kwibuka imyigaragambyo yabaye tariki 7 Nyakanga mu 1990 yasabaga ko Kenya yemera ubutegetsi bw'amashyaka menshi. Uwo munsi wabaye ikimenyetso cyo gusaba uburenganzira bwa muntu, imiyoborere myiza no kubaza inshingano kw'abategetsi. Mbere yuko dukomeza, reka nkugezeho n'ubu butumwa. Baba barakuroze, ese waba ufite indwara yo kubayeho akarande, wikeka w'inyatsi, hahandi ukora buri kintu cyose ukoze ukabona biranze, ese ukora uhomba, barakuzinze, ugira ibijaganyiro cyangwa se kuri mubiri wose, ku bagabo ndetse n'abagore mutakigira ubushake mu mibonano mpuzabitsina, ni mugane muganga Kisake abafasha. Uretse kumusanga aho akorera hirya no hino, wanamuhamagara kuri 0788 98 11 44, hamagara 0788 98 11 44. Muganga Kisake umuhamagara aragufasha.